Dobrodošli u Senzaciju, YouTube kanal koji iz tjedna u tjedan raste. Imamo već preko 10.000 subscribera, hvala vam na tome. Uzmemo najbolje i glavno već sve znate, krećemo sa mislim. Svugdje su ljetne vrućine, ljudi umiru i još uvijek nisu otišli na godišnji, gužve u gradu i oduševila nas je Kineskinja koja je riješila problem svog parkinga. I kad kažem svog parkinga, mislim doslovno svog parkinga, jer ovo je njezin parking. Frajerica je, evo, kao što vidite, srolala svoj parking i pa ok, da prođe, samo pogleda kao, a tu je parking, tu, kako vodi parking? I da su došli do nje kao, pa što je ovo, ja ne znam ko je to stavio. Jel ti misliš da će Zagreb parking sad nas naći, nakon što smo ovo rekli, biti kao ono... Slušaj, Senzacija, imate jako lijep show, jako lijep studio, bilo bi gadno da se nešto dogodilo. Ne znam zašto ljudi u Zagreb parkingu su odjednom zaštitari, ispred Sokola. Sljedeću epizodu dolaze zaštitari ispred Sokola. Slušaj, stari, lijep ti ovaj show. A, već je izgorio, što je Zagreb parking bio ovdje. Pustimo mi sad Kinu na miru, idemo mi na Evropu koja do sad nikad luđa nije bila. Island, zemlja vatre i meda. Ne, zemlja vatre i leda. Island je oduševio svih. Underdog koji ima 333.000 stanovnika, to smo pogledali. Zemlja koja ima više gejzira nego ljudi, zemlja koja ima više vulkana nego gejzira. Oduševili su nas na Evropskom prvenstvu sa svojom himnom, koja je najduža himna ikad. Traje jedno 3,5 minute, tako da to je više koncerta, ne himna. Ja se moram ponovo zagrijati. Islanđani su nas i oduševili sa svojim huhukanje. Stvarno su genijalni, ko Spartanci, Vikinzi, inače potomci Vikinga su, kad su to počeli raditi, svi su bili kao nabrijani. Blanka Vlašić je bila kao, ja moram nešto preskočiti odmah. Fun fact, to su ukrali od Škota. Jako čudan jezik imaju Islanđani, ajmo to objasniti ovako. Na njemački se Batman kaže Batman, na engleski se Batman kaže Batman, na kineski se Batman kaže Batman, vjerojatno Batman, na talijanski se Batman kaže Batman. Samo moraš ovo. Na islanđanski se kaže men. I što se dogodilo na Evropskom prvenstvu, svi znate, mali Islanđani su izbacili Englesku iz Evrope po drugi put. Za one koji ne kuže što se dogodilo, ajmo ovako, bio je referendum i Engleska je rekla da prekida s Evropom. Nije problem u tebi, problem je u meni. Ja jednostavno trebam naći samu sebe prvo, problem je u tebi. I ekipa od Engleske, Škotska i Irska su bili kao stari, ti nisi normalan, Evropa je full cool, mi idemo ne možete otići, zajedno smo jači, ali što nismo svi bili u Evropi, to nije isto. Nismo bili svi baš zajedno. I to neće biti obično prekid, trajaće sad 2 godine, dok se podijele namještaj, dok ovo, ti si meni ostajao, pa znaš, nakon 6 mjeseci sjetiš se, joj, punjač mi je ipak ostao tamo, pa zoveš, ona se ne javlja. I Britanci što su htjeli, to su dobili, samo možda im se nije svidjelo, zato što financijsko tržište se strušilo. Funta je toliko nisko pala da je počela slušati Lidiju Bačić. Funta je toliko nisko pala da se prijavila u Big Brother. Funta je toliko nisko pala da gleda Senzaciju. Britanija je otišla u stvarno krivo doba jer Evropa nikad nije bila luđa. Predsjednik Bjelorusije Lukašenko je imao govor pred svojim narodom i išao ih je motivirati. Rekao je, morate se svi skinuti i raditi. Pomiješao je skinuti sa razviti. To je na bjeloruski jako slično, što je biti jako nezgodno. Ej, hoćemo se, odi svi razvijati sada. Di ćeš ti? Idem u klub. Ne moš mi tako razvijena, obuci nešto. Bjelorusi imaju smisla za humor, stvarno nisam znao. Bjelorusija, znaš, Bjelorusija. Počeli su svi skidati na svojim poslovima, slikati se, objavljivati to na Instagramima, Facebookima. Natalitet je porastao, rad ne toliko, jer stvarno se teško koncentrirati kao... Skalpel. Doktor, on je mrtav već pola ure. Ako se sad mislite, pa to je dobro, zašto mi to nemamo na Balkanu? Ok, imat ćemo pozitivne primjere, ali ne želite doći u menzu i kao teta, ako može pilit, ajme, meni nisam gladan, u redu, odustajem od svega. Policajci u Hrvatskoj sa svojom lizalicom zaustavlja auta, ti si kao, ne, šalji mi doma kaznu, sve u redu. Moga bi doslovno.
Slovenka koja je pokorila čitav internet i to sa razlogom je Petra Majdić, cross country skijašica, koja kad sam ja pogledao taj video, ja moram priznat, muške suze su izašle van. Ovo je najbolji video na internetu koji sam ja ikad vidio. Što se dogodilo? Petra Majdić je u kvalifikacijama pala 10 feet, ne znam koliko je to, 10 stopala je pala, da. Gadno se ozlijedila, slomila je 5 rebara i frajerica nije odustala. Frajerica se digla, završila, kvalificirala se, ušla u polufinale. U polufinalu joj je plućno krilo bilo probijeno od jednog rebra i Petra Majdić je rekla fuck this shit, ja idem dalje. I onda je ušla u finale. U finalu je učinila nešto nemoguće. Završila je treća. Osvojila je broncu, pogledajte kako se jedva penje gore. Dakle, evo, ja sam se ponovo naježio. Dakle, Petra Majdić, pobjednik cijelog interneta, senzacija tjedna. Hvala ti puno na tome. Ajmo napraviti prvi senzacija troll. Sve što vi trebate napraviti je bilo koji broj u imeniku, mobitel, nešto izmislite i pošaljite poruku skužili su nas. Što da radimo, gdje da se nađemo. Screenshotajte to i šaljite nam na ovaj mail, mi ćemo najbolje objave pokazati. Nemam pojma, možda bude nešto, a? To je to bilo od senzacije, tu ide subscribe, stavite na like, šerajte nas, ovdje su stare epizode. Ja sam bio Ivan Šarić, ovo je bio Borna, ovo je Vedran, ovo je Igor, Viktor. Aj, završi emisiju. FIFA 2017. dolazi, dakle prvih 16 je bilo u redu, sad dolazi 17. Ako igrate FIFA, onda vjerojatno ne volite PES i obrnuto. Novi PES trailer, kao što vidite, jako je realističan, simulacija nogometa, čak nema ni jedan gol u cijelom traileru, tako da jako realistično. 90 minuta igranja s prijateljem ili 0-0.